بینەران و بیسەرانی ڕوودا و سڵاوتان لێبێت لە پەیبینێکی تایبەت لەگەڵێەوەی خۆشەویست زین. میوانی ئەم جارەمان کاک فوراد جەوهەریە نووسەر ڕۆژنامە نووز و هەروەها وەرجێڕ. کاک فوراد بەخێر بێ بۆ بەرنامەکەمان. پرسپاس هونجی بخێر هاتنە. زۆر زۆر سپاس. ئەگەر لەوێەوە دەست پێ بکەین ساڵی هەشتێ تۆ خورتێکی شۆڕژێر مارکسیست بەڵام دەست لە سیاست بەردەدەیت و ڕوودەکەیتە ئەدەبیات. بۆچی؟ بەێژ بەرکویانی من بخوا پر زوو دەست سیاسەتی کرد ساڵین خۆی 16 ساڵی دەست پر باوایەکی ئاکتیف کردم ناو سیاسەتێ بشەو ڕۆژ دخواند و هێدی هێدی ئەز ji سیاسەتی دەرباسی ئەدەبیاتی بوو بیانی من دەست دگەل خوێندنا کتێبێن سیاسی من دەست خوێندنا کتێبێن ئەدەبیژی کرد و مژن نشکێوە دیت کو قەلەم دەستێن بدەی و ئەژ دنویسینم. تۆ بە کوردی دەست پێ کرد بە زمانی کوردی؟ من بە ترکی دخواند لێ من بە کوردی دەست پێ کرد گەڤکم کوردی دەست پێ کردی نەکو ئەم بێژن بدەهان و بسەدان یاژی بەحەزاران کتێبێ کوردی بەردەستێم هەبوون یەک کتێبە کوردی ئەلفابێ لاتینی من نەدیتبوو و نەخوێندبوو یەکەمین کتێبە کو من دیتبوو خوێندبوو مەولود بوو ئەوژی من بە ئەلفابێ عەرەبی هەنگی من بە ئەلفابێ عەرەبیژی زانی بوو من بە ترکی دخواند لێ نشکێ مدی کو ئەز بە کوردی دنویسینم من بە کوردی دنویسان بێ کو ئەز ئەلفابێ کوردی ناس بکەم ئەس بەحسە ساڵێن 1970 دەکەم خۆرتکەکەم ناشیمم ینی جهێلم پاشێ من ئەو مدیت کو ئەس دنویسینم و گەڤکم من نێزیکی ساڵێن حیشتیان کرد ئەریتە کەرم کردە گوت ئەس چەپ و مارکسیست بووم ئەv ئێدی ئەس بە هەواڵێ خۆر کردم مناقەشەیە کو ئەم بێژن سیستەما یەک پارتیتیە و دیکتاتۆریە پرۆلێتەریا هەنگی دیکتاتۆریە پرۆلێتەریا نەکرد سەرێ من yani مگوت باشه مجاوله خو پرسی مگو باشه بیشن پرولترجی من ناس ذکرن بیشن پرولتر گاوا کو کارین تیخ دسته خو ورن سر حکم و از کتابه که بنویسینم و چاب گو نابه ها نابه ملی نری کو yani siyaset هدیدی نکاری منه yani گاوا کو çok az ketim nav cihan edebiyatı az evçend siyaseta rojana ya partitiye بدور کردم. بگومان لولات ما هنگی سازمان لشکری هبو بری که جنتا لشکری یا سال 1908 12 ایلونه کنان اورن جنرال کنان اورن بری که ورسل حکم ویش خود تهدید کرد دو تا زبیم. میشه هنگی دوان سالاده من حاضری هکر که از درکم سال 1908 باشه بری تو درکبی از خوازم پرسیاری بکم اویش مسئله قاچاقبونی زمان تۆ لە دەرێک دەبێژی یاخۆ لە نوویسێکی خۆ دەبێژی کە زمانی کوردی وەکی تلیاک وەکو حەشیشە قاچاق بوو ینی مەبەستیتە چییە لە قاچاقی زمانی کوردی؟ بەێژ بەکو یانێ بابەکردنە کۆمەلە تورکێر ئەو سلۆگەنە یەک زمان یەک نەتەوە یەک ئالا دەست پێ بوو دیساڵین سێ و چلیوان دەژی حتا گەڤکو سەرێ گوتنێکێ جەزایەک هەگەت تو بگوتنە کوردی بپێوێ جەزاش لتە دەبڕین جەزای پەرا پەرەتونە بیا ئێزنگ تونە بیا لەگوند بیا مریشکێک دیکێک ئەو تونە بیا چارهێک یعنی ئەو جەزای بوویاوای ئاقا چاغێژی گەڤکمە دنویسن ئەس بێژم گەڤکو شێرین کوردی گەڤکو مەتنە کوردی تەکستە کوردی بمر بەهاتە گرتن بڕاستیجی هەنگی جەزای وێش جەزای ئێسرار و ئەرۆینیژی زیێدەتر بوو. İşte gavakum edinlevisan yani gavakum edinlevisan dizi dinlevisan وما بدي شرط بدي بدي شرط إجا حتى حزام نسيت وحيشتي صالي 1908 تو بريال دديدي تسويد يعني او تشل صال تشي دبي كم كتابي تشيل صالي 1908 لسويد هذا چاپ کردن او كتاب آمادەکاری لێرە کرابوو یاخۆ لە وڵات ئامادەکاری کرد و لێرە چاپبوو. او كتاب جبركم من نكاري يعني قافكم من كتاب بقول الشعر واني شعر بو بلي شعر بو قافكم من بريار داك كواز دركفم من نكاري بخار درخستا يعني نوك استشقص خراب بيجي دي سمرو دكار كتابه بو بين كتابه مدر كيفن هيجي تركي لهنجي نوا هابو هنجي من نكاري او تشتكوا من نفيسان دبو او شعركم من نفيسان او كردي نفيسان دبو ما بخار درخستا لوما من او شعر نخوا حمو جبر كرن متني سر نافي وان نفيسان جبوك از باشي شعر بير بينم وقبلك از هاتم سويدي داويا هافينا 1908 دست بيكا بايزي پرین پیشی که دسته من مچو دختیلو کری هنج دبین دختیلو مچو دختیلو کری
از رونشت من همون شعری خون نویسان پسیکولوژی که هاجه و گاوا که از دکت من دور مد نویسان چه دنگه که کشدر به دهات متقول بکی پلیسه و گاوا که يعني او ترز لقلت هات بو او ترس اللي قال ما هذا بسويد وقت تراوما يكيبو قبل كو يجا من بوليس السويد جو الشعراء نبيسينم مدي بتشقاسي حرمتي نشان والله اري وقت كلام كتاب من بيشي بنافي ايريش تكن صالح حزار نسد وحشتي دركت باشا پشتی 40 ساڵە لە سوید تۆ هەر ساڵ کتابێک دەرخستیە یاخود جاو کتاب وەرگێر بێ یاخود بەخۆ نویسیە ئەو بەرهەم زۆر نینە ینی ده از بخوا يعني ارمانجا دركتنا من جبوك از بكرم كردي بنويسينم بله قبل از دركتم وقت ما قلت كتابه من بيشي حزار نسد وحشتي دركت كتابه دودات حشتي وياك دركت بنافي مزند بم او شعر بو يعني جو صالح حزار نسد وحشتي وحتى ايرو كتابين كو بتصادفي وهابين كو از بهج من قلت يا زي صالح كتابه كي لا بلان نبو انا بلانيكي وها نبو لي قبل از رونشت من حساب كر كتابكم من نویساندن ورگراندن دزک هفته دبچل کوفارکم درخستی اوجی چل هجماره 10 سال در و هجماره چل جی هجماره يعني هجماره چل بوته باشه هجماره چل بوم باشه يعني جي بيجن جي صالح حزر نسد حيشتي وحتى انها دزك هفته اما بيجي كتابك بله ان من نویساندی ان ورگراندی لگوام دنبر هبز بيجم بیس کتاب من نویسنده بیس جی من ورگراندن بله ابو یاوی کافراد پرسیارکی دیکه اویش استخمین دکم تو اپ موسی انتر باج ناستکی یا خو لا گنجتی تو وی نازکی لسر وی چه بیجی یعنی کاریگری اپ موسی لسر زمان بتایبتی شو اول دادگاه ترکیه هندێک جاری زمانی کوردی بەکارانی ئەو بیستیە ئەنی کاریگەری چی بوو لەسەرەوە لە سەخۆرتا مساعدترم بێژن هەرێمە بوو بەری ئەس دەرکەم سوێدێژی کە بکەم خۆرتێن شۆڕشگەر بوو لە گوندادی گەریانش بۆ پرۆپاگاندای ئاپێ موساجی جێ ستەمبۆلێ بەگەریا بوو هەتە بوو گوندی خۆ بجی بوو ئەم چوون سەرێداناویژی حتا جارە پێشی من ناوێ سوێدێ ژ موساعدتر بهێست گاڤکم من گوت ئەز بە کوردی دنویسم هم کێفاوی هات هەمژی ترسای کە دلێوی ترساوی کو زانی بوو خۆرتێکی گەنجێکی جوانێکی کو دەست بە نویساندنە کوردی کریە پێشە ڕۆژێ چیکار وەرسەریوی ji ber wî bixwejibû ku tenê şeirek bi navê qemil nivîsandî bû tenê sernava şeira wî bi Kurdî bû îdama wî dihadixwastin heta kesên ku yanî rojnamevanên ku apê Musa pê rûniştî Araq vexwarî wan jî digot çawa cesaret kiriye ku bi Kurdî nivîsandiye piştî wê bi 10 salan yani cara heştê de dekedim di nodî de ez vegeriyam mapê Musa dîsa dît yani piştî ez heştê dekedim nodî dicara pêş ez vegeriyam welêt hengî me bapê Musa re hepevînek jî kir ji bo rojnameyên badera bêguman yani wek şexsiyetekî wek entelektüelekî tesîra wî me hebû lê yani wî xwe jî zêde edebiyat nenivîsandiye ئەگەر باسی وەرگێڕان بکەین ینی بەشێک لە ژیانی تەشی وەرگێڕانە تۆ زێدە شێعر وەردیگەڕی یاخۆ ڕۆمان و چیرۆک و جودانە ینی وەرگێڕانێتە niha gava ku di salên nodî de taybetî gava ku bi dest bi kovara nû demê kir hingî biraya min niha jî wiha ye ji bo pêşketina zimanekî ji bo kemilandina zimanekî wergêr rola gelekî mezin dilîze niha nivîskarek gava ku dinivîse bi qasî zanebûna xwe ziman bikatîne lê gava ku wergêrek ya ji nivîskarekî hoste werdigerîne tiştekî zanebûna xwe zêdetir divê xwe bêşîne formülasyonên Dostoyevskî ku bikaranî em bêjin ya jî Marquez ya jî nizamkîja nivîskarî divê tu wî bike malê zimanê xwe gava û dibe malê zimanê te zimanê te bilind dibe dibe şirîkê zimanê dinyayê edebiyata te gavek din ber ve edebiyata dinyayê ve gava davîje loma yani ji dove yani ji hingî ve û heta niha biraya min ji bo kemilandina zimanê Kurdî
جبو كان بكر من ادبيات كردي بكن شريك ادبيات الدنيا جبو ادبيات كردي شنورا قاف بكبر بادبيات الدنيا هر ورجر ولا كما زندليزه اجا من كتابه زاروكا بقرا حتى الرومان والشعر والشيروك محمد هرجر عندنا باشا كافر زور كتاب وادبياتي بياني يعني بيجانا كراوة كردي هول غبو ابوي كردي شي بكريت زمان دي مثلا ادبياتي كردي بكن بسويدي تشتي وتو هي يعني او تندسي شيء يعني نهاية من ازبخوا دسبيكيز نفس كارم بله نور جرم وما قلت يا حتى نهاية لا من بتاني تنابج بلا كتير او ايدي تشاوا مثلا بيجن او ايدي كاري دسكهين وكيدنا بله جبكو كسي كو بكاربن كردين كو بكاربن ج زماني كردي برهما ورغني زماني دن مخابن كيم يعني او قالين كلنا في دجين تشكيلنا بين تكانوا ورغن عربي فارسي تركي ل ايكو بكاربن ورغني سويدي مثلا في تشل بنج سالن اري كيم بس ادبياتي كردي لا ناو سويديا كان ناس كرينا يعني ادبيات كردي ناو سويديا كيم تناسكر كم تناسكن يعني كرد بقشتي بسياسة لنا بند الدنيا يعني تناسكرن جبك كرد بخوجي بقيمتين هذني يعني انها دفع اجانسين ادبيات هبن اجانسين ادبيات او كو قبل بيشانجه يعني فوارين كتابه لدفرك تشيبو او اجانس بقاربن چند نویسکاری کرد دوسیا وان آماده بکه بزمان جهه بتشوي مالي بفروشه سويدي وهاجر ديبيجن فلان رومان مفروت وك مالك اللي لبا منه وهاي نویسکارك نكاري مثلا نكاري راجم كتابي هو هر محمد فوارين دنياي بيجن باي از نویسکارك من اف نویسان ديه نویسکارك كود يديج نكاري لاجانسك دكاري بك اجانس وين ناقن مخابن باش كاكورات خباتي تي هجا ويش دركرني گوواری نودما بتمراسي لصالي نودكان يعني دنگ ودانيشي باش ابو بتايبتي و زاروي كرمانجي او بوچيبو يعني اراستي گوواری تا بوچيبو بوچي گوواری نودميج نكالي بوكو گووارين دي يعني بردوام يعني همو گووار و روزنامه كردي 10 سال 15 سال زياده پشتیوی دخاتن خزید 10 سال و 15 سال دوام بکرنا کووارن کردی يعني كوفارين وقت يعني بيجن از برزوب نخوش ادبيات كتبوا هنجي از ابونين كوفارين ادبي هم السويدي هم يتركابهم قالوا كوفاج مردهاتن بيقوم هن ريخستنين كردا هن بارتين كرداي سياسي جي هن كوفار در دخستن بيتر كوفارين سياسي بون لدوان كوفارين سياسي ده مثلا شعر چند روبلج بو شعر جيروك تشتكي واهبو لهتم تسريم دي كوفارك دي بيفانا ادب كوفارين دنيايا ده هم جاليه نافروكي هم جاليه استاتيكي برغو رنگو جبرگو تركا چكري هتم زماني كردين نشانه پاشتمايني اجهالتي انزاني نشاندايه من دي گوت دي كوفارا گوها بكو گوا بچ تركيا لسر ماسبه كچو خورتي كردا دستي خود جاليه استاتيكي بيجي و جبركو از جميج في السياسة بارتي تي اوفر دو افشل سالن از قد نكت من ناف تو بارتي سياسي لي هرتم ديالوغا مكي بيج مرحبا از بمسر سلامه قافاكم او كوفار درخشي مقود از جوابكم كو هنيكي ادبيات و سياسة الروجانة جهة قتين كسي كود كوفار دهاتن باهف فكر و ايديولوجين قالك جهيبون يعني دجيانا راستي بهفر ند بيبين قصه نذكرن بس هون تاني جرينجي بادبيات ده تاني جبو من ادبيات امي مش بك سياسه روجانه تيغوهرتن ايديولوژي تيغوهرتن ايرو تشتكي باريس سبد كاري تشتكي دم باريس براغماتيزم بكاري بككو تشتكي دود باريس ايرو باواكي دم باريس لي تمني ادبيات اي هنري ديفيجي سياسه روجانه دريشتر شما دوم نكرت يعني بوچي هون يعني ده سالان مدرخست بشتي 10 سالان ايدي هدي لتركيا جي امكاني شارب واشانه چيبو السويدي انجي الدياسبورا درخصنا كوفرغوها يعني نكو ايدي حجه داري بينما
بێگومان حوجەداری ئیرۆژ پێ هەیە حتا نەهاژی خوێندەوان دنویسینن کا دوێکەنگی نو دەمێ دەرخە لێ مخابن ئەن ئێز نکەی بەگەریامەوەێ باش لەو مەژی نقطەیە داوی دالی مە خاتر خواست بەڵێ ئەم لەسەر ڕۆمانی تەیشی کە بە سویدی هاتوۆتە چاپکردن ئەزەیەکێ بکوژم نزانم تۆ چما یەکی دەکوژی ینی لەسەروی ڕۆمانیشی چل بێژی هەڵسەنگاندن یا خۆڕەسێنشنی باش لە ناو ڕۆژنامە و گۆواری سویدی بەوی هاتەکردن وەختی وی ناوی دەبینی مرۆڤ دەچێت بۆ تاوان و سزا ئەوی دۆستۆڤسکی ینی تۆ هیچ کاریگەری وی ڕۆمانی لەسەرتە هەموویە وەختی نویساندی بێگومان دۆستۆیڤسکی یەک نویسکاری هەری پەرژی حەز دەکەم بەڵێ من دۆستۆیڤسکی پرخواندیە هێژی دخوینم هەر زستان دخوینم دەورد مەسەلە ئاکو ئەم بێژن ناوێ ڕۆمانێک و ئەزیەکی بکوژمە هەندێک کوردی دەزیێدە بەلۆق نای بەڵێ ئەزیەکی بکوژم بنەر تەدی جانە ژارۆکە ژیر حیز بود من ئەزرامەتە بکوژم پێیکو ئەم بێژن ینی وها گوتن گران وەرە هەتا گەڤک وەرگەریە ترکی مگوت هەگەر ji Tirkiye re ez yekî bikujim giran were bîrînê öldüreceğim bi Tirkiye ve mugom karin navê biguharin weşanxana Tirkî got na Tirkî jî bila wiha be di a Swêdî de ez hinekî du dilî bim got gelo em navê biguherin anna weşanxanê pêşî got erê hinekî wiha giran tê paşê got na bila ez yekî yani Swêdî jî ya komera dê da nogon divê de ya komera dê da nogon ya jî ez yekî bikujim bu yerek travmatik e. Bejin kesekî ku 15 sala hepsê dimîne, girtîgehê dimîne, di girtîgeha bajarê xwe dimîne. Piştî 15 sala gava ku derdikeve, bajar wek berê nemaye. Bajar hatî guhetin, bajarê hatî guhetin, însan bawayekî din difikirin, îdeolojiya ku wî ji bo têkoşîn dayê, ji bo 15 sala hepsê dimaye, nemaye. Loma derdikeve dibe zeyekî bikujmiş, belki psikolojiye xerabî yani travma berçê dibe. Me Kurdî nivîsandiye wergeriya Swêdî, Tirkî, Farsî, Almanî, İtalî jî pêşniyaz heye. Yani werdiger wê wergê xwe gelek zimanê din. Bale. Kakura tۆ بۆ خۆ لە زیندان نەبووی بەڵام ڕۆمانێتە یاخۆدا و نوویسێتە هەندێک جار ینی وەکی ئەو ئیلهام لە زیندان وەردەگری چما؟ Rastî bêjî ez bi xwe nehatim girtin zîndanê demam min lêndan nexwar min îşkence nexwar ji ber ku zû derketim lê hemû hevalên min hemû dostên min biraderê min êlder û dora min hemû kesê ku di zîndanê dimanin yanî tۆ serbêhatî wa carekî te dinivîsînî wekî roman yanî ez zanî çawa dikim ez bêjim 10 kesa 20 kesî 30 kesî ez diyekî dicivînim wek puselin jiyana gelek kesan ez yekî dicivînim fiktif yani fiksiyon e bêjin temo kesekî wiha tune ye çi tiştê ku yani çok az surreal bijî surrealîst bijî divê dîsa xwendevan baweriyê pêbîne mesela ew îca ez bi xwe zîndanê nemam temo 15 salat zîndanê dimaye hin hevalê min ê ku dibêjî mesela 3 salat zîndanê 3 sal ê min ez tê nemam yani tedî hesab nake ê tu dizanî ku em bêjin li Swêd yek şeqamekê bixwe sileyekê bixwe ya jî işkenceyek basit bibîne sê mehan kare her rehabilitasyonê ji bo ku ew psikolojiya wan dîsa yani wer sêra berê lê me tişekî wa tune ye yani gava ku temo piştî 15 sala ji girtîgehê derdikeve ji berdêla her rehabilitasyonê diçi malek bêkar bê îş bê çi wê çi bike derdikeve bajar ji bo wî bajarî hatî girtin kes wî nas nake herkes wî dixapîne ew ji bê zêyekî bikujin baş e kak Furat eger basî edebiyat meselen kesî wekû Yaşar Kemal ew bi Tirkî nivîsandiye yani ew xizmetî edebiyatî Kurdî kiriye niha edebiyat yani bêjin kîja zimanî binivîsîne edebiyat aydî zimanî adî wî zimanî bêguman niha em bêjin Yaşar Kemal me şexsî jî nas kir Yaşar Kemal Kurdek bû ji dêw bavekî Kurd hatî janî Kurdî jî zanî bû lê Yaşar Kemal ne nivîskarekî Kurd bû Ahmed Arif Kurdek bû yek şairî Tirkiye herî li pêş e lê Yaşar Kemal gava ku em kategorîze bikin şairekî Tirk e lê bi xwe Kurd e
Cemal Süreya dîsa heye ji edebiyatvanê Tirka ê ku yani şairekî wanî heyî pêşe Kurdek e. بەس ناوەڕۆکی کتاب و ڕۆمانی وە ینی لە کوردستان هاتیە وانە Ziman de ferq nakin. Han bêjin ez bi Kurdî gavak ez binivîsînim. Bûyera hemû romanê li Stockholmê derbas bibijî pir dûrî welatê me ye. Lê ji ber ku ez bi Kurdî dinivîsînim ew aydî edebiyata Kurdî ye. Lê bêjin yekî Swêdî gavak ku biçe Mêrdînê an jî li Silêmaniyê an jî Hewlêrê romanekê binivîsîne bi Swêdî nivîsan dibe edebiyata Swêdî. Milkê کاک فڕاد دوا پرسیاری من لەسەر سویدە سوید بە تایبەتی لە ساڵیانی هەشتاکان و سەرەتای دیش وەکی وڵاتی یەکەمی فەرهەنگ و زمان و ئەدەبیاتی کوردی دێتە ناسکردن بە تایبەتی بۆ کرمانجی نوها ئەو ڕۆڵی خۆ تەواو کردیە یا چێوایە نەها یانی پشتی ku îmkana çap û belavkirina berhemên Kurdî li Tirkiyeyê çêbû û nifşê yekem êdî di nav salar çû galûpîr bûn nifşê duwem dewam nekirin bi Kurdî nifşê duwem em bêjin zarên nifşê me wan bi Kurdî nenivîsandin lê bi Swêdî nivîsandin aniha îro li Swêdê di çapemeniya Swêdê stand-upa Swêd em bêjin di aliyê nivîskariyê de di aliyê rojnamevaniyê de di aliyê televizyoniyê de gelek gencên Kurda hinin lê mixabin Kurdî nakin ji bo zimanê wan tê nake wek min got mîna ku ew nifşê me ê salên heştê hinekî rola xwe lîst ji ber ku ew bêjin ew edebiyata ku me ava dikir li sirgunê li xerîbiyê û ku li welêt îmkanê avakirina edebiyata ku hatû nebû gava ku li wir îmkan çêbû hêdî hêdî berê edebiyata me bi wir vebû niha berhemê me bixwe jî yani kitêbê min bixwe li Tirkiyeyê dikevin Stenbolê de dikevin ez li vir binivîsîm jî Stenbolê de dikevin ez li vir kitêba xwe çap bikim bêmane tê niha کەواتە ئەگەر ئەویشی بێژین ینی ڕەوشی زمانی کوردی بە تایبەتی لە باکوور چاوایە چونکە مادام هەون بە کوردی دەنوویسێنن پێویستە خوێنەری کوردی شەبێ خوێنەری کورد هەیە ینی بە قاسی پێویست بۆ ڕۆمان و بۆ ئەدەبیاتی کوردی خوێنەری کورد heye ji do baştir e yani ji dema ku me dest pê kir pir baştir lê dema ku me dest pê kir îmkanê asîmîlasyonê jî bi sînor bû îro ne wiha ye îro bajarvanî zêde pêşketiye lê tiştê ku bala min dikişîn û kêfa min tîne li Tirkî û li Kurdistana Tirkiyeyê li Bakur em dibînin ku keç ji xortên ciwan bala wan ser edebiyatê ye bi dihan kafê vebûnin li wir çalakîn edebiyata Kurdî li dar dikevin komên xwendinê mesela keç û xort her heft heşt kes li hev dicivin her carê romanê Kurdî kitêbê Kurdî çîrokan dixwînin li ser minaqeşe dikin yani ew tiştê ku me di salên hefteyan de kitêbên siyasî dixwendin li ser felsefê û diyalektîkê û naverokê gencên niha edebiyata Kurdî dixwînin ew baş lê heta ku ziman nebe zimanê perwerde ye fermî nebe statûyek zimanê Kurdî çê nebe mixabin her tim di talûkeya min nêdî ez wiha lê dirim کاکوڕا زۆر زۆر سپاس دەکەم کە بەشداری هەفەیبینیم جارت کرد ez jî spas dikim hûn bi xêr hatin dîsa بینەران و بیسەرانی خۆشەویست بەم شێواتینە کۆتایی هەفەیبینیم جارەمان تا هەفەیبینێکی تر بەخواتەوە